Danas se negde u Vojvodini, a Vojvodina prednjači inače u ženskom preduzetništvu u odnosu na čitavu državu, nalazi registrovanih oko 39.000 preduzetničkih radnji, firmi, turističkih nekih objekata koje vode ili su na ženama, isključivo na ženama, i to pokazuje da imamo jedan ogroman potencijal. Prošle godine smo započeli i sa održavanjem sajma ženskog preduzetništva. To sad već postaje regionalna manifestacija, jer se žene danas, evo ovde na sajmu, već raspituju o tome da li ćemo ga i ove godine držati i učinit ćemo im, izaći ćemo im u susret da ovoga puta to bude sajam koji će trajati čak 2 dana, jer one su tako želele. Kažem, drago mi je da smo prepoznali potencijale platforme Osnažene, da ova platforma koju podržava i finansijski, u svakom smislu te reči, podržava pokrajinska vlada, okuplja sve veći broj žena koje se preko te platforme edukuju, obrazuju kako da otvaraju, da razviju svoj posao i ono što je možda i najvažnije, da se umrežavaju i da na taj način nalaze partnere za svoje raznolike poslove. Eto, pozivam dakle Novosađane i sve druge da obavezno kada dođu na poljoprivredni sajam posete i ovaj deo koji je posvećen ženskom preduzetništvu, starim zanatima i da na svoj način pomognu razvoju očuvanja ovih važnih zanata i da možda i pronađu neku ideju, ne bi li oni otvorili privatan posao.